Bukon. Bukon. Hayop. Bukon. Pagkain ha. Bukon. Yes. Tausog ba kumabal? Bukon. Bagay. Hayop. Hayop. Binatang. Binatang. Upatisiki. Malaking sungad. That's why Hello! Assalamualaikum mga kalasan! Welcome back again sa aking channel. So biyan mga kalasan, ako kita challenge sa mga tausog content creator with Ama Mas. Yes! And Jubaira Angels. Yes! And syempre, Adswan. Iwan kakampi ko mga kalasan. Kasabat ko. Ha? Tausog henyo. Okay? Sa tausog henyo ni mga kalasan, malikat yung mga question ni mga kalasan. Bahasa sug kami katan. Bahasa sug. So tausog ni katan yung mga question. Iwan sin? Answer. So, okay, ready na ka mga kalasan? Ready na. Ready na. Ready. Go. So, yan mga kalasan, mag-start na kita. In question, yari na, naka-ready na. So, ibutang taha, tuk-tuk nila. Yes. So, in rules and regulation din mga kalasan, di sila ni magkakawan sin answer ka 3. So, first, that's one. So, bang sa pamadin niya pa ma-answer in question kanya, mag-proceed kita pa next. Okay? So, next. Bali, sunod-sunod yan to. Okay? So, mag-ready na kita. Tabawon ta, syempre, yung mag-assist ka to rin. Special guest ta, Hilea. So, one of the rising star singers in Tausog. Okay? So, Le, bali kita, Le. no cheating. Ay, biyaksa ako magpang-cheat, pero biyaw. Seryoso. Contact lens niya. Sibo in words na mo ka or bukon. Le. Sibo. Okay. Nag-toothbrush ko, be? Call out. Cheater ko lang sa crime. Pag-cheat. Kain na pa yung Pero may mata mo ha. Mag-sing love. Ayoko maglama-lama. Shoutout Arky Jun. Tao! Hindi! Le. Go. Tao! Bukon. Hayop. Bukon. Pagkain ha. Bukon. Yes. Tausog ba kumabal? Pagkain siya. Pagkaon, yes. Tausog. Mistang. Bukon. Ako pa mas eh. Mistang. Bukon. Solid. Solid liquid. Fruits. Hindi, bukod. Vegetable. Vegetable. Sayul nangka. Bukod. Kangkong. Bukod. Malunggay. Bukod. Sayote. Bukod. Labu. Bukod. Papaya. Bukod. Lahi lagi. Okay. Jubaira. Tao. Ay, singda. Tao. Bukod. Bagay. Bukod. Hayop. Hayop. Binatang. Binatang. Upatisiki. Malaking sungad. That's why Waya. Okay. Next. Go. Tao. Bukon. Naminatang. Bukod. Pagkaon. Magkakaon ko ini siya. Pagkaon may naat. Bukod. Mataso ka. Pwede. Takasabaw. Sayol. Bukod. Mga lamay yan ha. Bukod. Bista. Bukod. Manok. Bukod. Sapi. Bukod. Kaunon. Bukon. Ay, piyoto. Siyang lang. Bukod. Bukod siya lamay. Bukod. Tinuan. Bukod. Ipag-appetizer yun. Sambal. Bukon. Proceed. Tao na. Ay, Bukon. pagkaon. Juan. Sayol. Sayol. Salad siya. Bukod. Salty, sweet. Bukod. Bukon. Wait lang. Oy. Gadong. Pwede. Gadong yellow green. Bukod. Bukon. Leaves. Bukon. Don't leave me alone. Okra. Bukon. Pas? Itagan mo siya. Proceed. Magyan ka pa. Okay, proceed. Sambal, bukon sambal. Bukon. Piyoto, bukon ha. Bukon. Lara, tinuan. Bukon. Basta appetizer siya. Pakamera matod. Bukod. Bukod. Bukon siya appetizer. Bukod. Lamay siya. Bukod. Bukon. Kaunon. Bukod. Kilawin. Bukon. Sayul. Bukon. Ay, tubig. Bukon. Bukod. Bukon, sabaw. To. Siyuro. Pwede. Sindol. Okay, nasa. Sayol. Appetizer. Bukon. Fertilizer. No.
Bakbal ka yun. Sayote. Chop suey. Bukon, bukon. Cook na siya or kuan pa? Bukon. Ilaw. May cook. Hilaw. Ilaw. Oh. Hilaw. Oh. Bahay kubo kahit munti ang halaman dito ay sari-sari singkamas at talong. Okay. Ay, pamilya, pantay-moy-moy. Next, last one. Tao. Tao. Bukon. Bagay hayop. Bukon. Hayop. Bukon. Pagkain. Oo. Ni pagkain na dyan. Solid. Yap, di ko. Pwede. Pwede. Solid fruits, vegetables. Miss ni Mol. Vegetables, fruits. Bukon, no. Huh? Hindi. Appetizer. Hindi. Isda. Hindi. Lamay. Pwede. Lamay. Pwede. Hotdog. Bukon. Fast food. Yes. Yes. Fast food. Isaw. Hindi. Hindi. Kakita na street foods. Hindi. Um, Ay. Pwede. Pwede. Penoy. Pwede. Pwede. Penoy. Balut. Hindi. Hindi. Pet. Jubaira. Tao. Yes. Tao? Yes. Pangalan ng tao? Yes. Ano yan, si artista? Pwede. Pwede. Vlogger? Yes. Yes. Vlogger? Sambuanga? Yes. Sambuanga? Yeah. Unya, This guy mo. magmumukbang yan? Uno, vlogger? Ay, Lager. Vlogger, yes. vlogger. Uno, Yes. magnensungad. Kuhan, ay, matambo. Bukon. Bukon. Magmumukbang. Bukon. Ako kamera. Pagmumukbang, ay, vlogger. Masusog. Bukon. Tarata. Bukon. Ligaya. Bukon. Ayan, Spider Pound. Jubaira, Aswan. Okay, next. Guys, scripted. Amamas, let's go. Ako. Yes. Ay, bukon. Ano? Pareho bisa. Bukon. Bukon. Pagkawon. Oo. Ha? Oo. Kakitaan siya may kubo. Yes. Ay, bukon mo sorry. Nasulit pa. Sulit. Sorry. Sulit siya. Matukas ha, pag sulit. Kaunon, bukas. Bukon siyang lang. Bukon. Mga prutas, sila prutas. Bukon. Bukon. Bukon siya prutas. Ama, ay mo payama. Di ba? Ay, kumagbukang. Bukon siya prutas. Bukon. Bukon siya lamay. Bukon. Pwede. Pwede. Lamay, basta lamay, pus matukas. Sapi. Bukon. Manok. Bukon. Kabaw. Bukon. Si Kenjoy, bukon na. Bukon. Ay, makukun magkwan. Si Kenjoy, bukon. Matukas siya, ha? Matukas. Pwede. Isda. Oh, Yeah. pwede. Jongjong. Bukon jongjong. Bukon. And Aswan, proceed Aswan. Street foods. Pizza. Bukon. Pizza. Isaw-isaw. Bukon. Fishball. Bukon. Matamis. Bukon. Bukon. Salty. Pwede. Pwede. Salty. Mas. Sliced bread. Tinapay bread. Bukon. Pastries. Bukon. Cakes. Bukon. Ba cake salty white. Kagang. Bukon. Buktang. Next. Pass. Okay. Ama. Maas. Isda siya. Yes. Oo. Kulampira. Bukon. Isda ba to? Oh. Namatay na ko. Kutambak. Bukon. Goldfish. Bukon. Kulampira. Kulambo. Kulambo. Ay, ba ako na huwis? Kulambo kubig. Okay, last one. Last one. Favorite Last time yan. ni Moymoy. Favorite sin kamatawaran na isa actually. Hot dogs. Bukon. Gabi man. Matawtod. Bukon. Sausage. Bukon. Bukon. Hotdog. Favorite mo? Egg. Egg. Oo. Balut. Bukon. Dapat tausog. Chili garlic. Tausog. Itlog. Nag-pick up mo. Assalamualaikum. Thank you for having me as your guest. Yes. It was fun. And please subscribe to my YouTube channel. My name is Elea. My Facebook page is Elea. Also, my YouTube channel is Elea. Thank you. Hi, assalamualaikum. Pagsukol at simbiya, amo niya rin kami ha. Lupan niyo, amo sa ito, mga way pa nagka-follow ka, kung amo na mga followers, mga kalasan, ipay siya, kalasan na mo rin siya, maglasa-lasahan tayo. Na
Masusuga. Masusog. Yan yung masusog. Masusog TV. Pag gumawa sa mga mabaya, si Mama Joko, no, mag-promote na ako. Sige. Mga mabaya, si Mama Joko, nandiyan ikaw mag-order na kako, aon kita page, MU Vape Shop. Yes. Pag gumawa si Nato na hula, ito na, kasari mo, no, ibahin na mo, inda kang anta. Pang di ka mo pakuon, by tayo ako. Okay. Hello, assalamualaikum. Ako ni Jubaira Angel. So, bang web ako nag-follow ka ako ang page at ang YouTube, nag-subscribe. I-subscribe na, iwan i-follow nyo na. So, ang mga way pa na ipat doon, mga way magpaipat, ay rin Jubaira. Chars lang, ang mga way pa nag-like, iwan na nag-follow. I-follow nyo na. Yes, go. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mga way pa naka-follow ka ako napaligaya ko. You can follow me now at my Facebook page Adswan Aji, and you can also follow me on my Facebook account. May nakakong katawa Adswan Aji din. Okay. Yay! Let's go. I-clear ko lang, bukod Aji rin na. Adswan Aji, dito ang Aji rin na. Pasal si upat niya, Adswan Aji rin. Aswang? Adswan Aji rin. Longi mo, pagka naisip pa ka mo longi mo nakapalo, page ko, longi mo, i-report nyo na. So yun mga kalasan, hanggang dito lang magsukol. Thank you for watching. And anyway pala mga kalasan, 370k followers na kita biyaw. Yes! So thank you mga kalasan. See you on my next vlog. Bye. Bye!